Dobrodošli u veče sa Ivanom Ivanovićem. Večeras sa vama Andrija Milošević, Milan Vasić, Milan Kalinić, muzički gost Cvija. Zabavlja vas bend Ane Štajdohar. A sada čovek koji peva s braćom, vaš domaćin, Ivan Ivanović. Kao da se znamo 100 godina. Neverovatno, divno, hvala ti. Ti me najviše voliš, ja vidim. Dakle, sad idemo ovako malo, ovaj protokol, šta imam? Da vam objavim neke stvari. Dakle, dobro večer, dobrodošli u veče sa Ivanom Ivanovićem. Pa znam, tako je, on je navikao na taj sporadični aplauz, znam, ne bojte se, nećete ga povrediti. Večeras će biti najbolja epizoda do sada, znači epizoda bez Ivana Ivanovića. Verujte mi, tako je, znam šta ste, iritantan tip. Verujte mi da je svako večer sa Andrijom Miloševićem bolje nego večer sa Ivanom Ivanovićem. Naprimjer, ako je već u restoranu, Andrija Milošević može bez hoklice da nam dohvati kapu sa čeviluka, ovo je za mlade dame. A recimo, ako je već u bioskopu, Andrija Milošević, vjerujte mi, neće vas pitati šta se dešava u filmu, zato što ja vidim preko čoveka ispred sebe. A sada malo realnije, dakle, ako ćemo realno, veče sa Andrijom Miloševićem je na mnogo višem nivou nego veče sa Ivanom Ivanovićem. Ivan Ivanović se inače svakog petka bavi temama vezanim za sve što ga okružuje. Zato me i čudi da nikada nije spominjao svoj šlauf. Pošto je šlauf njegov, ono što njega okružuje. Inače čuo sam za ovoga i airbag. I dok je Ivan uživao u studiju, ja sam ponovo završio po pustim ostrvima i džunglama Filipina, ovoga puta sa poznatima u prvoj sezoni VIP ili VIP Survivora. Ja, Bože, hvala. Koliko je divno preuzeti emisiju ovom dečku. Poznati su na ostrvu sa svojim telesnim zalihama, izdržali jedan mjesec dana. Zato Ivan ove godine i nije išao sa nama, jer bi, mi smo tako procijenili, bio u debeloj prednosti, pošto su ostali došli spremni. Tako da, dragi prijatelji, ja odu sada da se odmorim, a ostavljam vas sa Milanom Vasićem. Jedan aplauz za njega, Milane! Dobro večer sa moje strane. Kao što vidite, Andrija je do zezanja, a nije se dotakao mnogo važnih stvari u životu, kao što je recimo ljubav i muško-ženski odnosi. Mada on se bolje razume u one muško-muške odnose. Pa ne, ozbiljno, čuli ste ono Andrija i Mima Karadžić. Jeste, sigurno, da. Ja sam igrao dosta ljubavnih serija, pa mi je ta tema bliska. Jedan internet portal je objavio listu 10 znakova da ste prebolili raskid. Pa su među njima naveli ovako: interesovanje za druge devojke, osjećanje da vam nije bilo suđeno i da ne nabrajam dalje. Imam ja svojih 10 znakova da sam preboleo raskid. Također se raspravlja o tome kako zadržati, znači počeo sam da mucam, dobro je, zadržati brak, tačnije dobar seks u braku. I za to imam rješenje. Ako ste žena, pozovite mene. Ako ste muž, nemojte mene, nego recimo
A ako vas baš zanima kako da sačuvate seks u braku između muža i žene, to ćete morati da pitate nekog oženjenog, recimo na primjer Milana Kalinića. Čuo sam da ga žena jebe u zdrav mozak. Milan Kalinić dolazi uskoro, pre toga, kako vi ovdje kažete, najkraće reklame u istoriji srpske televizije, band Ane Štajdohar. If you're gonna save the day, and you're hearing what I say, I feel your touch, your kiss, it's not enough. And if you're leaving me, don't think my love's not for real. I won't take nothing less than a deeper love. Let me telling you, you know, I need a miracle, I need a miracle. It's not physical, what I need to get from you. Let me telling you, you know, I need a miracle, I need a miracle. It's not physical, what I need to get through. Let me telling you, you know, I need a miracle, I need a miracle. It's so physical, what I need to feel from you. Let me telling you, you know, I need a miracle, I need a miracle. It's so physical, what I need to get through. Dobro večer. Ana, zdravo. Mogu da te zamolim nešto? Sad sam u ovom studiju i ko zna kad. Možeš opet ono s ramenima za mene i one To okre? bi morao da mi platiš, znaš, nema džabe ni kod babe. Ništa. Pošto nemam para, mi iz Pinka smo slabije plaćeni i ništa, ostaću bez toga. Dobro večer. Draga publiko, ja sam Milan Kalinić, glumac, voditelj i pilot iz Beograda. Mada za ovo poslednje skoro niko ne zna. Najbolji dokaz je, evo sad je bio koncert pilota, mene niko nije pozvao. Mada, s obzirom da me slabo zovu i u filmove i u serije, izgleda ne znaju ni da sam glumac. A dobro, ova devojka tamo plaćena, sigurno da se smeje, ovo je nemoguće da se... Ovo je nemoguće da... Ivanova tetka, drago mi je, drago mi je. Čitam nešto novine ovih dana i prošle nedelje naiđem na zanimljiv naslov Tom Cruise počeo da raste. Molim vas da se svi uhvatimo za ruke, jer za našeg Ivana ima nade. Ali, da budem sasvim iskren, i za mene. Ali Ivanu je mnogo lakše, znači u velikoj prednosti, jer on već ima kilažu čoveka od 2 metra. Možda i malo više. Ja sam se inače uvijek pitao, jer ovo jeste emisija zabavna i tako, ali koja se, boga mi, dotakne i malo i nekad nekih tema ovako, mislim, takvi su gosti. I onda sam se uvijek pitao zašto se Ivan ne bavi tim temama kao što je visoka politika, visoka moda, visoka tehnologija. I onda sam ga malo pre video uživo i sve mi je bilo jasno. Zdravo! Ja sam Milan! To je Ivan. Ja vam mali što si ti sladaka, gde ti je tata? Što te ovo delo oblače stalno?
Ja sam inače hteo, da ne mislite, sad sam ja došao ovde, ja sam Ivana Ivanovića hteo da ugostim u svojoj emisiji, jer on ima jedan popularan show u emisiji Sve za ljubav, znate koju emisiju, ali njega niko ne voli i onda nismo mogli nikako da ga ubacimo. Ne, ozbiljno, velike smo problemi imali. I dobro, zato sam ja sad došao ovde. A dame i gospodo, sada čovek koji se nije mnogo promenio od svoje prve slike na ultrazvuku u stomaku majke. Čovek koji je vlasnik ove scene, Napoleon srpske televizije, ako ništa drugo, po rastu i energiji, Ivan Ivanović lično! Bio neko pre mene ovdje? A? Nije, a? Gdje si majstori? Nije bio niko, a? Ako ste dali svoje osmehe nekome drugom... Video sam da je bio Milan Kalinić, video sam da je bio. Video sam da je bio Andrija Milošević i Milan Vasić. Sigurno su me zezali što sam mali i debeo, jel da? Jel jesu, a? Dobro, hvala im što su došli, tebi Milane posebno, puno ti hvala. Ja sam od uvek želeo da budem glumac i poštujem taj poziv, a znam i da si ti od uvek želeo da budeš voditelj, pa sam ti pružio malo priliku da malo probaš. Ok, molim vas veliki aplauz za ova tri momka. Mi smo dugo razmišljali kao mora neko ovde da dođe jednom u emisiju i da otrese Ivana Ivanovića, ali tako? I sad ako treba to neko da uradi, onda sam ja srećan što se to njih trojica, eto, najiskrenije iz srca. Oni inače imaju hit predstavu Pevaj brate, koju je vidjelo preko 70.000 ljudi. Normalno kad im nije išlo sa predstavom Glumi, brate. Mada, ja sam gledao predstavu i mogli bi da je nazovu Zevaj brate. Dobro, mojoj ženi se dopalo. Moram da priznam. Sad, pošto mi najavio jedan pilot koji glumi da je voditelj, rešio sam da mu skrenem pažnju na to šta propušta kao pilot. Novine su objavili da su piloti jata i stjuardese na jednom od putovanja spavali u kombiju. Kako je stanje u jatu, uskoro će da spavaju u avionima, a da lete kombijem. Naši piloti su inače već popularniji od nekih narodnih pevača, pošto im svi tapšu svaki put kad slete. Bravo, bravo, nevjerojatno kao narodni pevači, kao bravo majstore, Beograd-Tivac, svaka čast, dobro. Mora da ispravi Milana Kalinića, samo da znaš, ne kaže se Tom Cruise počeo da raste, nego Tomu Cruise-u počeo da raste. Kad su već kod filma, na prvoj ste tokom vikenda mogli da odgledate film Žena mačka, a na Pinku imate priliku da gledate seriju Žena mečka. To je televizija, to je normalno. Sad čuo sam i vest da će Ivan Gavrilović glumiti u jednom domaćem filmu. Znači, kinematografija nam propada 200 na sat. Turska TV sapunica, 1001 noć, izazvala je pravu pomamu kod Hrvata. Hrvati na sve strane kupuju garderobu sa motivima iz serije, a škole stranih jezika imaju sve više đaka koji uče turski. Pa vi Hrvati ste veći Srbi od nas postali, čovječ. Nije verovatno. Ova nedelja je značajna po tome što je obeležena 10-godišnjica 5. oktobra. Na pitanje kako će dočekati ovaj 5. oktobar, većina građana je odgovorila skromno i u dugu porodice. Poznato je da revolucija jede svoju decu, ova 5-oktobarska je pojela našu, očigledno. Velja Ilić je povodom 10-godišnjice 5. oktobra priznao da je švercovao pare za lidere DOS-a. Očigledno mu je takva sudbina, pošto se dugo švercovao i kao ministar. 10 godina posle 5. oktobra može se reći da je sve isto, samo njega nema. Ali ne brinite, njegovi imaju. Sve je okej. Sve je okej. Nadam se... Da. Sve je u redu. Nadam se da ste iskoristili sve blagodeti 5. oktobra 2010. godine, jer svi su izgledi da će biti mnogo bolji od onog koji vas čeka 2011. godine. I sad šta vredi što nam je 5. oktobar 2000. mnogo doneo kad su ovi sa vlasti već sve uzeli? Sve.